Ruhonge rwa ofisi ya president rwa guthurima mibango ya uthii wa nambere iria rugulitio ni thirikari ya Uhuru Kenyatta rurari mwena wa Isiolo guthurima kiharo kia ndege gia kaunti iyo kiria miaka 3 thutha wa gwakwo gikoretwo gitekuhuthika dalili cia gukorwo giakitwo na njira iria itagiriire cikiyumiria hakuhi kona-ini ciothe. Basi hapa airport tunaona kuna kasoro kidogo kwa runway, na tumeongea na wakurugenzi wote kutoka airport na wale wengine, na tumeona kwamba kuna haja ya kurekebisha makosa ambayo yalikuweko pale ili airport hii iweze kufanya kazi. Thirikari yugite ati ni hotorete gutigirira ati kiharo giki kiria giakirwo na muigana wa ciringi birioni 3 turuma imwe ni kiambiriria kuhuthika. Maafitha thirikari makiuga ati mabangite guthondeka ciruru cia kuiga miraya kuma Meru, Isiolo na Embu mbere yerehetwo kiharo-ini kia Wilson guku Nairobi. Na tumeunda kamati ambayo itaangalia mambo yote kwa wiki moja na watupatie report ili tuhakikishe kwamba tunataka kuona hii airport kifanya kazi, kwa sababu ni international airport, sio airport ndogo ambayo ilikarimu zaidi ya shilingi bilioni 3.16. Kambuni igiri cia ndege ni cietikirite Kwarahura mihango ya kiharo giki na thabari igiri o kiumia cia kuma Nairobi nginya Isiolo na gucoka. Murugamiriri wa mihango ya thirikari mwena wa irathiro agikindira ati thabari ici cirikoragwo ciri cia mithenya ya kiumia na Jumaine. Itasaidia ili kusudiwa iwekwe hapa ili isaidie upande wa Isiolo, Meru, Marsabit, Samburu. Maafitha yani moritie aikari ya Isiolo mathie na mbere na kunyita mbaru mubango wa kuhe kiharo giki ikiro cia kimabũrũri makihoka ati ni gikurehera gitaru giki moguni maingi. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.